එහෙන් කම ශිරුකුගේ ෆාෆා ෆියවා එහෙන් ෆාෆතන් අල්ලාහ් ඉරාදා කරවි මිහක ෆුස්සවා දෙවවාන ඉන්න අල්ලාහ් ලා යග්ෆිරු අන් යුශ්රක බිහි ව යග්ෆිරු මා දුන ذلك ලිමන් යෂා එහෙන් කම දෙවන අනියාය කිය මිහා අමිද නෆ්ස කුරානියා ඒ බොඩති ෆාෆා ශිරුකු ෆියවා කරවේ ෆාෆතන් ඒ ෆාෆත කුරා ෆාෆතහුගේ අහලු වෙරින් බාහුෂි ඛියාමෙත් දුවහුගා අල්ලාහ්ගේ මෂියතුගේ දරුගා එකලංගේ ඉරාදා කරවේ මිහක e faafa fussawaa devwaane adi irada kurawwi mihakan narakaga azabu devuma fahuga den narakainne rubba ena swarga waddawaan ei tawhiduga matiga marwa feena evani ehennama es duniyega bay bodati faafatan ena koffe bahuri ekamat tawbaan ena marwa gen diyai ane aniyaye ki ei miha ehem mistakun nakura aniya ei mihum meruma mihun naqiba gunuma mihun adi man hadi uturacche goma mikahala kantattan ei mistakun nakurawe aniya ei mihunge gaatun maafa eden jihe kahala kantattan ei maafu libijje kamugamanama Allah subhanahu wa taala ekam fussawa devwane maafu nulibi giyame dwahuga ena Allah baddal kuffi kamugawanama enage heu amalu takun emihunna denjihe enage heu amalu takun denjihe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurba fawe tiyabamihum miyadu mihakat tiyabamihum aniyaveru fawanama ekan duniyega hallu qurahe ei eduwas awmuga kurinne eduwahaki ei dinar dirham ebbes mihege atuga waane duwa hennune mihaku mihegge hakku ada kurmaka yame duwahuga dinar dirham mihege atuga nuwane eduwas awmuga kurinti yabamihum miyadu mihakan aniyawri fawanama ekan duniyega hallu qurash eduwa ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe ekalna mukhatab qurba hadis qurabani tiyabamihunna ingehiye manil muflis bangurutu fawa mihayaki ikaakuma aimmati ekkon huswe bangurutu fawa mihaki kaagwan tiyabami hona enge hiye ehindo ashabe kalu dannawani timannamen bangurutu fawa mihekkamuga mi balani malla dirham lahu wala dinar ei dinar dirhamen emi hegge atuga nuwa miha ebahi ebbes lari ebbes faasa fochen emi hegge atuga nuwa miha eye timannamen bangurutu fawa mihe gotuga bala miha hadisul quran adi eyen nune bangurutu fawa mihaki bangurutu fawa mihaki ei qiyamah duhuga bodati farbada tabbaruge hewkan dattan hifagen anna miheke enage fahatum mistakun annam farhane Allahge alutakun annam farhane eka koas munane mina wani timannage le ogorwala aneka koas munane mina wani timanne hadi huturu ecche goafa aneka koas munane mina wani timannage jahafa migota mihun annamun dane Allah subhanahu wa taala enage hewkan dattakun e mihunna wawara devwamun gendawane emme fahun enage hewkan dattan huswiru adi haggu libenjihe mihun as adi nunime emme fahun emihunge faafatan Allah subhanahu wa taala enage bole jassawa ena narake waddawa e bangurutu fawa mihaki ebahi alutakunge haggu takan aragen fawa miha yaki ei Allah mistakunge maafu nulibijjaw maddande libijjaw maddande Allah emiha ka maafen nokurabawan mistakunge maafu libijjaw maddande Allah subhanahu wa taala emiha ka maafen nokurabawan ehgam duniyega e haggu ada kuran jehena komme mihakos isnan jehena mihakan aniyaveri e fawjiya wa kan tan hallu kurum maruma kuriga de maruma fahuden qur'an kame nonnane qiyamah duhaki ei evves mihaku aneka kam mahsharuge maidanak maafen qur'an bappa darifulu bappa yakam maafen qur'an mahsharuge maidanak komme mihakos e duhuga e mahsharuge maidanak gowani nafsi mage nafse evves mihaku enage hewkam aneka ka nudena mamma eka nudena darifulan enage hewkam hun sarregge min barwas efada evves kahala gaittimage gulumen nonna tanuga kaaku to maaf qur'ane mihaka evves mihaku aneka kam maafen qur'an eta mahsharuge maidanak niyave nimijjaw maddaanden etanuga evves mihaku aneka ka evves ehi terika men nudena ehen kam eduwas awuge kurim mihakan aniyaveri fawanama yaniya e haggu ada kuranjiye marumuge kuriga ehko mi ilmerin zulmu baswa fawa timba egiteren emme bodu bay ekkamuga e bayan kurabani ei shiruku kurume ei shiruku kurum shiruku fikamuga wanama Allah subhanahu wa taala ifafen nufus sawani at-tauban wani duniyege na tauba wanjihe duniyege tauban we ena marwajja kamuga wanama ena ka ibs salama itteri kamenne